kumanagia akaunti-inĩ yao bũrũri nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩhĩtũkia bajeti ya mũigana wa ciringi bilioni 7.7 ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩka mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2023-2024 gũkĩrĩ ũguo ajumbe matiganĩte arĩ hamwe na mũmbo kana arĩ hamwe na MCA wa Kagaria Rũgongo na ũrĩa ũĩkaine ta Mũcangi Mwariama atarĩirie atĩ kana nĩ athiĩte na mbere na kũrutĩra mũkana atongoria arĩa marĩ kana atongoria arĩa marĩ na muoroto wa gũtiga atĩ nĩ maungumia mbeca ici ta ũrĩa Waithĩra wa Njoroge aratarĩria. Na MCAs kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ marekereirie bajeti yao ya mwaka wa 2023 nginya 2024 ya ciringi bilioni 7.7. Bajeti yetu ya mwaka huu ya kaunti ni bilioni 7 na milioni 700. Chairman wa budget Mũcangi Mwariama na nawe MCA wa Kagaria Rũgongo nĩ atarĩirie ũrĩa mbeca ici ikũhũthĩka. Bilioni 7 milioni 700, 32% ambayo ni kama bilioni 2.9 ikielekea bilioni 3. Hiyo ndio inaenda kwa development ama kwa maendeleo ya kila siku. Nayo 67-68% ambayo ni kama bilioni 5 na kitu inaenda kwa zile tunaita recurrent expenditure. Recurrent expenditure ni mambo yanayohusu ofisi, mishahara, zile vitu ambazo wafanyikazi wanatumia kila siku. Hivyo basi sheria inakubali matumizi yetu ya recurrent hayo mambo ya mishahara na mambo za ofisi isipite 70%. Hivyo basi tukiwa 68 ni kumaanisha tuko sawa. Mũcangi nĩaugĩte atĩ rũhonge rũrĩa rũhetwo mbeca iria nyingĩ nĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ na mahetwo gĩcunjĩ kĩa 30%. Bajeti ile department ama portfolio imechukua the largest percentage ni health, mambo ya afya, ambapo wamepata 26.7% pande ya all the activities zinaendelea kwa mambo ya afya kwa mahospitali level 2s, level 3s, hivyo. Na pia level 5 yenyewe imepewa 3.6 hapo %, meaning around 30% budget yetu imeenda na department ya health. Nĩongereire na kũria aikari a kaunti ĩno kũrĩha o wadi nĩhetwo milioni 20 cia ũthii wa na mbere. Mambo zingine ambazo tumezingatia kwa hii budget ni kuhakikisha pia waheshimiwa wa ward bado wamepewa ile nafasi ya kuendelea na miradi ya ward at 20 million per ward. Hivyo basi mwananchi ni vizuri akakaa chini na mheshimiwa wake wakapanga miradi yao. MCA wa Mbeere Lenimas arĩirie mamwe ma mathĩna marĩa marĩ wadi-inĩ ici. Drilling rig upande wa chini, shida yetu ile kubwa sana ni maji, na tumeweza kusukuma mpaka tukaona kwamba pesa ya kununua ile mashine ya kuchimba maboreholes imeweza kuingia katika bajeti, na hata pesa ya kufanya operationalization kama ile maneno ya kununua the casings, kununua the testing pumps na vifaa vingine vinavyotumika katika utekelezaji wa boreholes. Philip Nzagi nĩarĩkĩrĩirie na kuga mbeca ici no nginya marũmĩrĩre na gũtigĩrĩra nĩ ciaruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire na nĩ ciahũthĩrwo na njĩra ĩrĩa citanyĩtwo. Ningependa wakati huu tupate kuona impact ya hizi pesa kwa ground, na kama bunge tumeamua kwamba tutakuwa na oversight very strict kwa hizo pesa, na pia kama bunge tutaweza ku-oversight pesa za operations and maintenance ambazo wakati nyingi huwa tunazisahau, ndizo ambazo zina support development budget. Kwa hivyo wakati huu kama bunge hatuta concentrate sana kuangalia tu projects ambazo zimewekwa kwa development, tutakuwa pia tukiangalia vile zile pesa tumeweka kwa operations and maintenance zinatumika. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩakwa nĩ Waithĩra wa Njoroge. Thegio mũno mũndũ gwĩtwo Waithĩra wa Njoroge nĩ riboti ĩyo. Tũthikĩrĩrie riboti